De hoofdlijnenakkoord recientemente presentado por el partido de coalición holandés, taponi que Holanda está considerada el parte caribense como valioso. Pregunta importante tabira, ¿qué conanquiamen que saque? El último aquí nos prohíbe contestar y a base de la siguiente pregunta. Nos por laga, a respuesta es demanda de nos parte holandés mes, of nos mes por definir nos propio valor de quadro de Reino. It goes without saying again that we are all aware of the one sentence in the outline agreement of the new Dutch coalition coming from the November 2023 elections. The Netherlands considers the Caribbean part of the kingdom as valuable. Therefore, it's imperative not only to find out what this sentence means, but also to think about the future functioning of the kingdom based on the current charter and what we deem necessary to be changed to ensure that our value is respected and recognized. Mi deseo tapa e cooperación entre islanan Aruba, Curaçao y Saint Martin llegan al logro nan concreto. Door de trabajar junto para nos por mejorarnos economía, fortificarnos industria y turismo y mejorar calidad de vida para los ciudadanos. Nos tiene oportunidad única de demostrar en tiempo tan difícil que door de unidad y cooperación nos por superar tu reto que presentar de nos camina y lograr grandeza. Com cada de nós a desejar de ser mirado em Reino. Com nos mes por reforçar nos próprio valor, nos próprio meta e apresentar de uma forma clara que posição nós a desejar de ter em Reino holandês. Primeiro passo, lota a discussão haver e baixar aquela regeling como veículo para atender com certo desacordo no Reino. Junto, nós precisamos seguir sondia outra maneira para chegar a mais level playing ground na favor de nossa sociedade. União está se força e me está convencido de essa aqui. During this tripartite, we'll once again discuss the infamous dispute regulation, and it is my hope that we can agree on the way forward, considering the completion of the draft documents. The delegation of the Parliament of St. Martin is appreciative of the Parliament of Aruba for being the trekker in this initiative, and we await the discussions regarding the last important part of this cooperative proposal for a dispute regulation by the parliaments of the Caribbean countries. The procedure going forward has already been established in the last two tripartites, so we're almost there, and I hope we get closer and actually to the cigar. Junto nos promove todo obstáculo. Pues man aquí, junto nos por transformarnos islanan y crear un futuro brillante para generación kutabin.